Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kamua Thai Association of Meghalaya, kalayo bansay henrungot kikna na po kajela banled yaireng Hakamua Thai World Championship Youth and Senior kabanlong hakasaw tari uno pra arajar arpaway hapo Phuket kari Thailand. Nakalyang kiti kisamla ki basya jit badubaan jelesun ubari Presiden Kaseng hakan riu tari urisaw arajar arpaway kilaled banya kendo yu ba bantay dorleng do ubadai menteri badai pet ya katanat yalek kai hapo kajela ban pensengaw ya kijing Nakalyang menteri ula ay kajing kat bakat ruyang jaki te kisamla bad ula ongru ban nakalyang kasorkar kan ay kajing arap kat bakila bad ban penbiang ya kijing ken nakabenta kajing lot jing sep nakabenta kite kisamla ki ban let ya syembenta Kumakitip baka sport na kali uwing hinilakan kumatay nila yo ni nation na Olympic dan ray galong batang hendak na kali chemistry ya ka Muay Thai galong ba ng patsin Melayu ya chemistry ni ban recognize kalong bahai jing tempelai kerteng UAMI United Muay Thai Amateur Association India kemudian lari nim no tempelana iktian juga amateur nama baktin amateur kalong bah midang chesgan midang clubs midang profit kemta kaniga Muay Thai tang la don bekat midang tang hilom elai kemudian gimdan chu chesgan midang tak headgear di clubs elbow makin tiba dengan ini tendring saya kalau ya ka fusion nampo ka fusion nampo dili tendring tang saya fusion juga ministry tapi kalau ba surat keluar menengok menin ba Muay Thai ke include akan ka National Federation of School Game atau India tentar ngi sport star taruh kalau keluar yo kata keluar tendring kalau ba menggepat nak kalian ke sport su tentang dan besar ni kalau bah ni hidup tang pak semayo di paling ni rengkam di paling panai training kena utak panai ni rengkam melihat sparring malah kasni ni rengkam kipan kini di elbows sebut dia bang yang apa dia dia tidak bangga kamu sektor bang labu makin meladin Thailand dia kamu problem seperti bagi kepiru apa training kemudian kamu susu benar kita menunjuk ketika training nam tadi nang mengerak karena berkurang boleh menilai siapa kamu bangun sudah bangja menilai siapa ni mengerak ya di India ya country ini bahkan ya kejelas ini dari kemarin dan selain ajan profil istiad ini nampak Meghalaya macam ajen beliau tuli merumut kena dan istiad tu kita macam Melayu kan berkesenangan ke World Championship. Tinggi isi siapa ketika martial arts kelade kuai ka disiplin yang harus kena cumi kita sab dan hamba temang yang kita kami cumi pelela penting yang melihat suka dipijui nak kapor nak kalian kejongan nak kalian department kejongan yang jui no dipersiapkan bala penyerap anu bentar dari keberit dan ke kerau dipersiapkan penyerap tikum kenika por ke pementali pepiwan kendai keburam ya ka jela kejongan pa remut kena indio 100% ya kan state bat kumju ya kali India itu boy menilai kai dia kenika jingilai kai mo ka banlong hapo Thailand Phuket de kumba pi lawan mi kumne pan ngai skam ba nakalian ka jompi baro la ya penbiak la penbet la ya trish top ban nasarai ka batam kalau min ya penbet ini keren aprenki official jom ka association ke jompi batna ke department ni pembek nak nungin aban dia penyaji dan dia penolong ini dekat menginjau aban aji actually kata yang berdekam mereka ni kencing wat kenduk jompi ke ditambah dia kenduk berpensengau bagi neki kena cumi belas saja kan ni pun herap lah ini ngidon kambing kami pi bagi pembek nama ni aji cukup tak ni suatu mo kan no kencing lut nak bentai iwe banle syati kenang bangin perkat akan ulat nanti nomor kelas itu ke department ke joni ngerap punya baru ai jing la kai ndai tang bang ngerap tang macalah ngerap tang athletics baru jing la kai ba apa sports department ke badai man pai ida ke sarkar jelah ni kuat ngerap punya baru tentang ikut semlaju lada ke sarkar kamla penyerap meniti gendong ke jingdu jingkermen ikut semlaju joni jadi ngata kadang syanglut penyerap ringan kepat di pipa bakai ke badan kamtam kalau ke citrista
But kaya ta kaba don kam tam kade ke jingele jingkun kaba ngin treshi tom shisha banora nam bro ya kaya kasam ke jompi ya ka state bagi hari boy ta kade bo kongsan nakaliang ka department gimdon ni ngong yu iba no dari tam ka we to ngi tre lang nam ta ni na kiri kam ni iba ka ki ustad ba ka ni ka kam machalas ni iba ka kade ka ba idon jikirman na balong potential do ta ya ki khop samla ki jum iba tebet ki don sam mau ipi mencoba menjudan kini ki tournament ki ban yo ban represent mo nak state chabar ki we state chawai pakari mental Istanbul kini ki tournament bagi ibala idon ki no elam tung jong iba ai baklila plinti bagi yo ki kana chung yo ban leila ka chabar te galong sya ka burong te drenga kwa banong ipi mundai tamba ang mangin sukumen bagi yo le chabar pa re ki hab ban tresitam lei ba kini ki bobon ki Chingilekai ki represent ya state ke jongi Guwahati lani Shawai pat ki state ni baki yo medal kam tam begini kami lakai machalas kanu biar peri machalas mu ki ju ki boxing mo thai ring iba kata kasam pang kedan pala te kini ki benta ki baki yo ban expose elade mo ban pedi nang ba pin yo ban yang apa ki rensan ki baham he idon kam begini ki bro hoi jinut kedan dengan wakil tinti belum menyerap tapi naman ngikwa sisya na kalian ka government menginang le ba kunti kami lakai